بله شر ایرانی اکو شر نابرا امریکا و ایرانی ده دروژه و جهانی ده براستیجی لسر و مجاره گلک راپور هنه گلک نرخاندن تینکرین آنالیز هنه چاپمنیا جهانی بالدکشینه سر روشاداوی کو اف شر پرآلی باندور یکی چوا بتایبت سر جهانی ده که دوی مجاره ده هرم جی باندور ده یک جوان جی گشادان این کو بتایبت لکنگره امریکای هینجی یک مجارین هری زیده نقاشه دیه جبر کو رایه قانون شهر بی ارکرینا کنگره تنه دکاره 6 روزان دستوری بده سروکی امریکای کو و اپراسیونال لشکری بدومینه لجبر اف دم درباس بیه و مثلا شرب ایرانی را کو سینو روی دم درباس کریه تی گوتن کو دنگین نرازی بونه لکنگره گربیه دنوچه آمده جی هبو سناتویا دولتین یک بوین امریکای پیشنهاد قانونک دستور داینا شر پیشخست دا کو ریل بر دانالد ترامپ بگره کو بی اریکرینا کنگره شرل دجی ایرانی بدومینه دوی مجاری دجی کنگره امریکای به وی رنگی نزیکی شرد به مجارا کو دانالد ترامپ دخوازه وی شری بدومینه دنوا قریزا بردوام کو گریدای وی شری لهرم پیشکتیه پیشبنیا مزنبونا آبوریا جهانیا نتون یک بوی یا بر بجر و کو رژیا انفلاسیون زیاده کر جی اوج کتی روجبه د مالپرین جهانی تایبت آژانسین جهانی ده اوروش پر زیاده جی خود گره پشتی نوکرنا راپورا روشا آبوریا جهانی او پرسپکتیفین 2026 آ وزارتا کاروبارین آبوری آجواکی آنتون یک بوی مزنبون آبوریا جهانی یا پیش بینی کری جبو سال 2026 دبیجن جسدی 2.25 نشان ده او جی پیشبینیا کو جسدی 2.7 چلیا ای سال پر کمتره یعنی جبر وی شر داویه در راپور ده هر وها دیار کرن کو د سناریو یک نینیتر ده او هجمار دکاره دا که جسدی ده خال یک ده همان دمه ده تی پایین کو انفلاسیون ای سال و بگهجه جسدی سن نقطه نه کوج پیش بنیا چلیه ای سال جسدی 0.8 و بلندتر به روشکی وسا تی پیش بینی کرن کو اف راپور و روشا آبوری جهانی وسا دید نشاندان دبیجن اف ده خویا کرن کو دمن پیش ده آلی آبوری ده و روشهین آلوستر و گرانتر به اف روشکی وسا و لسر مجارا مرویجی گرانتر بکه و ساده ده خویا کرن قریزین آبوریه احتمال کو هین زیادتر مزن بفن هرم و ابگشتی ده جیهانی ده ده همان دمه ده روژه وکیدن جی اکو درکتو پیش جوینا روسیا و چینه باندوریا خوان حال روژه و جیهانی کریه ده پایین کو کرملین جهودیتنان بندواریه کی مزن دکه آلیه روسی لبنده بون کو نزیکی 40 بلگیان امضا بکن ایرو و درباره ده سروکی روسیای پوتین داخویانی دابو کن وان چل بلگه امضا کرنه و داخویانی خوی هفش تایبت 47 رو پلان لسر خورد کرنا هفکاری دنابر هر دولات آنده دبیجنوی وره وشاندن دناو بندواریه ده اوجی هیا کو پوتین و شی دکلاراسیونه که هفش قبول بکن کو آرمان جاوی آواکرنا پرگاله که جهانیه پرآلی و جوره که نویا تکیه نامنتویه کو بتایبت پشتی سردانا دانالد ترامپ یال چینه کو پوتین یک سربری خدای چینه اوان مجارانه بگشتین ها دروژه و جهانی دنه روشکی وسا هیه نا یک سر ام بچن گل نوروز اویسال به مرایه دیسا گریدان بوناوی چیویه ما ببورینن پرسکریکا اینترنت درکت اون بخیر هاتن دوباره مرحبا جاردین براستی جی ام یک سر پرس بکن دوان دمی داویدج آلیان و گلک نیرخاندن چه بو دوان نیرخاندن آندجی هرکس لگور خواه شروعه یکی پیش دخینه براستی جی جبو گاواویتن بیوسته چی بکرین یعنی اف گاواویتن دو کرده کلیت بویه چما هر اف دو روژه دیه لسر پیواجوی جی تشتا کو تی خویا کرن به تندرستی نامشه و جی هری داوی د اخافتنا خود بحثا و مجرا کربو راسته از گوتنه من گوتی از دوباره نکم کسی که ما تماشا دکی جی پیواجی آستا که هاتی ده
سکناوی لسر بین خواندنوی کم زده از باور دکم دشوپینن نگاه آبیتن آنجی خاتماندنا پیواژوی سرکه سی چهار سدم میهنه یعنی سدم یکمین نزکاتیا دولت یا لسر پیواژوی به اراده چارەسەریە ده خاتماندن هەیە دیسا ئاستا دویەمین بە گاواوێتنە یاسایی دەوێ پێش بکەتیە لەبەلێ تێبلی کۆمیسیۆنا راپۆرا کو هاتی نویساندن tevê gavê hatê avêtin de jî hêja li ser yasayê de gavekî zelal dîrokekî nexşareyekî li ser vê tune ye dîsa rewşa rêberê gelê Kurd weke sermüzekerebenê vê pêvajiyê rola mîsyona wê ya bi asta hukukî de nêzîkatiya ku li ser wî neguherandina wê bû sedem ku gelek tişt hate dirêjkirin em kurtasî dikarin bêjin sedema rewşa ku em niha tê de heyî negavavêtina dewletê ye ew li gorî xwe sedemê wê bi manîpülasyona bi rêbaz û sedemê cudatir dide nîşandan lê rewşa rojhilata navîn şerê ku diqewime rewşa Tirkiyeyê û hinek berjewendiyên xwe û li gorî xwe tevgerandina wê bûye sedem ji bo ku ev xetimandin were vekirin an jî negavavêtina dewletê were serarastkirin jî nerazîbûnek li nav civakê de jî li nav partiyên siyasî de jî qeybetin nava gelê Kurd de heye û ev car bi cara raderî qada civakî jî dike. Belê. Ez dixwazim vê jî pirs bikim we behsa gavavêtinên devletê kir bi rastî jî yanî şêmberî tiştek ji devê wan carna gotin derdikevin lê di bin zimanê wan de tam çi heye yanî mesela hûn çi ferq dikin devlet vî milî de samiyetekê nîşan dide? Rasterast em bikarin bibêjin dewlet wê vêkê vê nake vê difikire vê çawe dike rasteqîn tiştekî zelalî ku bikaribe em vê tespîtê bikin sedê sed nemimkün e lê rastiyek tiştekî objektif ber bi çav xwe dîtin de heye dewlet bi gotinê de jî bikirinê de jî li hemberî pêvajiyê bi awayê seknekî pasîv seknekî negavavêtinê dide nîşandan rast e bi awayekî provokatîv tevgerê ku derdikevî jî bi zimanekî tûj rexne jî dike li ser vê gavê xwe jî diyar dike lê bi gotina zêdetir tişta hewce bikirinê ye tişta hewce gavevîtinê ye êgo vê tiştê diyar bikin evin em nikarin bêjin rasterast weke ku aliyekî bi bawerî bi samîmiyet bi van pîvana tenê em pêvajiyê binirxînin vê pîvanekî rasterast civakî û hestiyarî hebî jî bi asta polîtîk û siyasî de bi pîvanekî kêm be ji bo ku ew dibêjin em hene û em samîmî ne hewceyî gavan e divê ev gav were avêtin ku ev werê derê xistin nexa ji wê zêdetir her nirxandin her şîrova kêm dimînin. Belê ez vê jî yekser pirs bikim di daxuyanên taybet nîrxandên Devlet Bahçelî ku ji rojnameyekê re axivî bû Devlet Bahçelî di cotma 2024 de gotibû bila were li meclisê baxe ji bo Abdullah Öcalan û mafê hêviyê xist bo rojevê. Niha hinek derdor dibêjin ev nîrxandinên dawî Bahçelî paj de gavavêtiye. Dibêje li gel girtîbûna wî statûya wî dibe zelal ve ev tê çi mijarê yanî vê yanê gerek çawa bêfêm kirin? Ev weke nexşerê bi navkirin Partiya MHP ev daxuyaniya ku hatî dayîn tiştên tê de erênî neyînî ne zelal an jî nexşereyê ku hatî derê xistin gelek şîrove tê kirin ama nîqaşa herî zêde ser statûya rêberê gelê Kurd bû ji ber ku em weke Dem Partî û gelê Kurd em statûya rêberê gelê Kurd weke statûyekî azadî bi nav dikin ku mafê hêviyê jî bi wê ve girêdayî û li ser vê statûbûnê ev du mehe nirxandinên cuda tê kirin koordinatörü binava koordinatöriyê Bahçelî daxuyaniya meclisê de pêşniyarek rayegiştîra parve kiribû vê nivîsê de jî ev pêşniyariya xwe teng kiriye yakî tenê hinek tişta ve girêdaye û hem statûya rêberê gelê Kurd hem pozisyona wî hem bandora wî li ser pêvajiyê teng kiriye em weke gavavêtin bêjin em weke tiştekî zelalî li dilê xwe de bikaribin bi çi şîrove bikin bila bikin nemimkün e ku ew çerçeveya ku ew dike ji ber ku îro em nikarin rasterast bêjin em li dewletê de vî kesî naxwazin vî kesî em muhatap bibin ev kes ev e ev kes ne ev e ev şîrove hinek fermî hinek civakî hinek dîrokî ne statûya rêberê gelê Kurd jî gelê Kurd dayê diyar kirin
معتبه خوی سرکه قبول کریه ریبره خواه قبول کریه لسر به گلک بدل قامپانیا و دست نشان گلک که مزن دیرو کده و نها جهنه جبر وی لسر گوتنا و سینور در کردنا وی نممکنه که ویراش ورا قبول کردن و دیار کردن چرچبه که پرتنگه ارستاتوی که دیار دبیشه لبره چرچبه که او پرواده که نه راستیا خو لناب جبا که ده هیا نه راستیا خو دیرو که ده جه نه جی به واژه که نه ام تیده و تنبونه و ویراش دیار ده که تنه دیسا با عقل که اولهی با عقل که لشکروانی چارەسەریya meselaya Kurd nemimkün. Belê. Dema me pir nemayê ez pirsa xwe dawî bikim me biborînin. İhtimal heye ku van demên pêşiyan van rojiyên pêşiya me de hevdîtin çêve ji ber ku Hevseroka Dem Partî Tulay Hatîmoğulları jî wisa destnîşan kir. Piştî wê hevdîtinê gavên somut yani gavên ku wisa daha bişên ber be wê çawa bên avêtin îhtimala wê dibînin? Em دومهم لبندنا وقف هديتن شبابا نتني وكهيت مالبطة ربري قالي كرجي بارزرين ويجي عاليين دي ترجي روجنامة جرجي دفيق حوجوك بتكليدان لأن تكليدان أن الديالوج كناي مشاندن جي روشة بارتشي كي في أري في حفتية شوينا هيتي بأوايكي هم رايدرين بارتي هم جي هفسرو كما باربكر روجو دم ديار أم نكارن بيجن إيران فلان ساعات دا تشتكي ديار ببيجن لی هفدیتین گرینگن جو خاتماندن جه در بکبه بگوتنن بحچلی بگوتن امرچلی بگوتن اردوغان هروش سر نوچا دهنه لی افدو مهزده تره گوتن ربره گن لکرد ام نابیست سحناکن بده ویجی ام سحناکن ریا هیتی جی اف خاتماندنا و دیسا دسپیکا تجریتی نرازی بونک مزن دادی شاندار لی تنه بچونه هیتی جی تنه به هفتیتنه که تنه جی ام بکار بیجن کو پیواجو بزگرک نما اودون بکه نممکنه برای شربره گل کرد او تکلیه وی زیاده تر بکه و بچوینا هیئت زیاده تر داوین دولت دفده من دست چه ببر. بله گلکی سپاس جبو تبلیغونا و نرخاندنین کو پیش خستن براستی جمجاره کی گرینگه و هر دروژه دیه ل ترکیه و باکوری کردستانی و گشتیل چاریالی کردستانی کو علاقه دارد که اول روشا پیواژوی کو بر بکروه بچه انجام کی چاب خورا بینه دوی مجاره دجی روزانه ج آلیان و داخویانی تنداین به وی رنگی ما خواست بواره بنرخینه جبو تبلیغونا و دوباره ام سپاس دکن. سپاس دم باش. دم باش. بله لور ام دگیجن داویا برنامه خو مجارین روجه ای اساسی کو شار آلیین کردستانی او جهان اکویرو من بجارتبون به وی رنگی بون حیاس به بمینند خیر و خوشیه ده.